Suksema aturan titiang majang ring pengentara acara, antogala sani sampun kapai cering sikian titiang. Bapak Kepala Sekolah sani singgi yang titiang, Bapak Ibu Guru miwah pegawai sani wangi yang titiang, puni ketalar semeton murid sarang sami sani tresna asing titiang. Sedurung titiang ngelanturang matur, lugra yang titiang ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Rasa angayu bagi aturan titiang majaring ide sang yang widiwase, dua nih sang kaning asung kerte warenugraha ide, presiden titiang mepadu wadana sarang ide dani senamian, tor ngemangguhang kerahajengan. Ringgalahi sana baca puniki, titiang pacang ngaturang pidarta, sani memurde, teknologi, anggenin capang kawaruhan. Ide dani sarang sami, mau sang ide teknologi boeje bebawasan sani asing kepirang. Napi mawina nasa punika. Riantukan iraga pindah ke generasi milenial. Sampun sami presiden ngerasa yang imbas saking pengelimbat teknologi punika. Yani narga mayang tan binaka disampun pansikian ring kaurik paniraga. Duaning suang-suang murid sampun sami makta HP. Sakewanten kawantanan nyane patut boleh penampen becik saking iraga sarang sami. Duaning sapunika ngiring uningin dumun napi sujati neta tujuan iraga para sisya makta HP ke sekolah. Semeton para murid sarang sami. Tujuan iraga makta HP ke sekolah nenten jelian. Wanta presiden ngawi gunayang teknologi sani marupa HP punika anggen ngewantu iraga melajah. Nincapang kawaruhan. Sakadi melajah daring, miar sayang video pepelajahan, literasi digital miwasane lianan. Nanging kanton akeh para murid sareng kami sani lali ring tujuan punika. Teknologi kawigunayang boya-boya. Minakadi share postingan utawi konten-konten sani nenten manut, talar game online sani ngawi iraga engsap tekan melajah. Ide dani sarang sami, yang catatan titiang daging pidarte titiang iwau. Engge punika iraga pinaka murid sepatutnya ngawi gunayan teknologi punika anggenin capang kawaruhan. Melarapan antok paridabda punika, kaaptiang mangde semeton murid sarang sami, mangde ngawi gunayang teknologi anggen melajah. Nenten anggen main game online, utawi mengkarya konten-konten sani nenten patut. Inggih ide dani sarang sami, wantah kadiasa punika titiang presiden matur, ringgalahi sani becek puniki. Matur suksema antuk uratian ide dani sarang sami, dumugi atur titiang wenten pikenahipun. Menawi wenten atur titiang sani nenten manut ringarse, titiang nunas gangrena pengampura. Maka wasana ngatur puputang titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.